Pamiarsa melukat majeng umat Hindu ring Bali pindah ke upacara penyucian untuk mersihang angga sekala lani skala. Rahayu mangkin kerama Bali ngelaksanayang pengelukatan kalanturan untuk ngaturang sembah pangubakti sinambi melila cita sarang keluarga. Upacara melukat puniki ngawigunayang Banten miwah toya suci sani ketanyani keanggen ring gena suci skadipura segara tukat miwah gena wit ning toya sani lianan melukat kedulurin antuk ngaturang canang sari ring pura utawi gena wit ning toya wusan punika pemangku ngantebin Banten sangenter pengubaktian ring pemargen pengelukatan umat kesiratin toya suci oleh pemangku utawi langsung melukat ring genah pancoran. Ring pemargi inucap umat ulang pikayunan mangda kejen kesekertan miwa kerayuan kanan sani ening tur pebersihan. Melukat taler akeh ngicenin wesanan becik antuk ngewantu umat nes teteganan emosional pikayunan sani ening tur manggih kanan santi wusan pengelukatan katanya nih krama raris melila cita sareng keluarga dan genah sane nampak sareng genah pengelukatan. Wisata spiritual, sinambi melila cita sareng keluarga, sidekanggen selah pamargi, antuk nagingin galah libur. Agus Diatmike, Bali TV.